paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Aso Kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana adaw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaysuna. Dawanan nung labida tayo anay Kapitan Enteng. Merry Christmas, paray! Christmas asasawam? Nay, di mo ka di ambaw a Christmas ay. Ay, awan ti Christmas kanyak. Umisem ka mo ita, paray. Ta Christmas ay. Jack makaisem. Nang runa, no agpismasak. Sakto pa'y paray. Umisem ak. Merry Christmas, paray. Ay, agmulta ka. Ha? Apay pagmultahin nak. Anya ti basol kaw. Kahit no nakita ka di ka agpispismas. Ayun na niya. Timulta ti saan nga agpismas ket 500. Christmas mula kanya ako na paray. Saan aga po ta Christmas? Ket agwalang-walang kan nga awan pismas mo. Mala. Nakalaan di Christmas ko paray. Tapno sa anak amultahin. Kapitan, kaano ti Christmas party ti barangay? Ay, awan Christmas ita. Gapo ka day ta adda pandemya, awanan ti Christmas party. Ay, kasano tayo maka-Christmas party? Ado ti bawal. Ay, sa bagay mo't di Ay, kanya-kanya tayo a Christmas Kayat mo asawen, balay-balay latan. Ewan. Tapno diti agi inakar iti sakit. Kahit kasanuak ngay might ngagmay-may sa itibiyag, kapitan. Asino ngay mat ti kakinrismas ka. Ay, oo nga anak. Ay, kaasi akmait, kapitan. No kung mga minta nagbiro ka iti ka Christmas mo, sakbay iti Christmas. Ada ko makadwap. Ay na, awam mo ti mabiro ka, kapitan. Kaskari na ayamot agbirok iti kakinrismas, kat panawan mo ti social distancing ita. Kablaawak lang aro din ti Merry Christmas. Isupay ti adaganas ng agungay. Asinaw ti kinablaawam iti Merry Christmas anagunga. Dayta kumpare ka kapitan. Nakaisamak pa'y mo tanang kablaaw kinkwana. Minisuutan na kiday. Ay na, adu nga minti problema ni Kapitan ita. Kasano, nagadu ti pasaway akabaranggayan. Sandan nga ag-face mas. Sadan to pa'y laagoom mo nga agsusugal. Asinumot nga iti saan nga agungag. Uray no kasano kadagsan iti parikot mau. No kablaawan da ka iti Merry Christmas. Sumungbat kamut ati Merry Christmas. Narigat ayang aramiden dayta. Ay na, aburido nga rod ni Kapitan. Ikan na kami nga ta iti permit me amapan ag Caroline. Papananyaw? Mapan kami ag Caroline kadagiti padak ako makansyon ako kumarek dito ikabildatan. Mano titawin na, di ka bakitan yaw? 80. Di ka ubingan ngay? 79. Ay, bawal pa ilang arumwar, dagiti agtawin iti 68, agpangataw. Mapan kayo ag Caroling? Ay, nakarkaron asaan na kayo palubusan? Kapitan, Merry Christmas! Ay na di nakabla-kablaawan iti Christmas. Kwa, umayak ko madumawat iti permit may tag-caroling kamay. Ay, manutawan mo na aya. Si kamot, Kapitan. Damagampay lang. Ay, bawal ti rumwar akasken kat kabakit na. Christmas may palubusan da kaming Ay. Kaya't mo ang maikatak akas, Kapitan. Talaga asan ang mabalay, Kapitan. Ay, agyan kayo kit di iti unag ti babalayaw. Awan nga rod ti pag-Christmasan. Agpapada tayo na. Sika, kas ka lamang lukluko. Umay ka pa'y lamang kablaaw mo't iti Merry Christmas.
Anya ko mati Merry Christmas. Kat maiparit ti agu umong ita panawon. Ay nakat Merry Christmas lataa, Kapitan. Ay naagawid kan. Sapay di ka nagpismas. Intunukon multaan kan. Ay saan na? Awan lang arudan ti pag-Christmasan. Multaan nakpailaan. Merry Christmas, Antay! Uncle! Kabit Na? Agkatugaw kayaw? Nga magpadbada kayo umatan na kami suaut? Agap apa kami. Ha? Wen, agap apa kami? Oy, Christmasan? Agap ba kayo ato Ha? Day tangamin, uncle mo. Nantim Ha? Di nakpay tulungan nga ang trabaho dito'y balay. Mangan laang ti pagalistuan na. Anya laangan ti aramiden na ijay barangay hall, ta inaldaw amapan ijay. Ado tias asikasuan me. Jak to pa agin inanan. Makasto yan. Tapno saan kayo nga agriray? Agbuya tayo kay di titibay. Siyak ti agtugaw dito iting ngayo, Up! Ay, nasaysayaan pa Ay, makainanaak nga agbuya iti TV. Tano day tanga uncle mo ti kadwak. Jay lakayat na at channel ti buyaan na. Di na ipasublat kanyak day ta remote ti TV. Na. Ha? Iso nga ro da siya kung timangigam. Tapno awan ti apa. Ay na. Up! Nakapaturok pa higit diti kasto nga oras. Tugli paksan. Yan! Ay na. Nakaunan titibay. Aw! Anya channel ti kayat yung abuyaan, Uncle. Antay. Ha? Nakaturog adagos ni Uncle Kaw? Antay. Anya channel ti kayat mo abuyaan. Ha? Ayos! Nakaturog dan adwa. Siya kunti agbuya. Buya, kunti kayat ko abuyaan. Aginggat kayat kaw. Yes! Sa dino nga ti pag-Christmasam kwarog. Ay, diyak amaw kagawad. Tawan mo't kano Christmas party ti barangay. Ay, awan na talaga. Diyak mo't kaya tag Christmas iji balay da angkel kanantay. Tagap aba damay. Na, agap apa da? Un kagawad. Ultimo channel ti tibay. Pagapapaan da. Anya? Iswasaan mo't lang nga naragsak ti Christmas iji balay da. Agad agpada tangaruden ang agmay-may sa ita Christmas. Ay, diyak ito laok. Nasken ama pagkapiak da angkel kanantay ita Christmas. Tapno mas naragragsak ti Christmas mi atalaw. Mapagkapyam ka dagita bakit kan lakayan. Una, pagkapiak ida, mayat daman wano saan. Merry Christmas, Kwarog! Ay, Merry Christmas may tatabadaong. Lumabasak pa dito yung balay yung Papanamaya, Dita balay da angkel kanantay. Bisitag man ida. Christmasain, Kwarog. Asino nga'y may tika Christmas ma? Dante kan angkel ko Ang magapapa damay. Maday, ti adakap apa na no Christmas. Day tatinak ibaga kadakwata tatabadaong. Sige, labsam ka pa Imbagak lang arudan kan kang agsakdo ka. Ngabdi ka pa'y lanapan. Kunakan ka, aguray ka. Itay pa'y lang nga ibagbagam nga aguray ka. Na. Ha? Pangaldawan, jak pa'y nakalutaw. Na. Nay, apay na tatimbang ay gumaw. Ay, apay ngay. ha? Ibarsak ko man lakon ka na ito yan. Aguray ka. Hindi ka pa'y lamapan. Aguray ka. Kwarog! Ha? Apay nga man nakulat, nagbarang ka, Kwarog. Sikan kinataman, iti impurwak ko atimba. Kwarog ka na kan. Anya tinasakit ka. Maulawa kang kay. Ha? Nakadua ko lalanti ti makita. Amangan mat no bitwin ti kayat mo asawan ka na kan. Patakderemon Taagasan ta tinabukulan nga ulo na. Wunan niya. Ay, sikan tumat namin intay. Namin ano nga imbaon ka. Ngabdi ka pa'y lang nagtungpal. Basol ka mitla. Basol? Sinsinong ba't kayo manan? Christmas lang arudan. Nangag mabanag. Nangagaw. Christmas, kunana. Kwarog.
Apay ayan no Christmas? Kuna ni tata ba daw? Mati ka na, no, at apam no Christmas. Nintumot namin antim. Kanayon nga pa anak. Christmas lang nga din. Baon pa ila abaan. Lukas ta. Awan ka Christmas mo ije balay maray. Ay katumay ka na ije balay mikin ni badung kaw. Ta ije tayon nga ag Christmas. Ne, mabalin aya maray. Ay kat mabalin apay kumaasan ngay. Mapanak kumamot maki-Christmas itayan dagiti kakabagyak. Ang maiparit pa'y mat ita ti agbiyahe. Iso nga rod nga aw-awisin ka ije balay may. Tani kwarog, mapan kanumot maki-Christmas ije balay da angkel kan antina. Kasano kumangay anaragsak ti Christmas ni Kwarog di tabalay da angkel kan antina ket agap-apad hamoy. Ay na, apadapay la idi dayjay. Ketwang agbinbin narsak da kano iti balday natamaan kano pay ni Kwarog. Ay, awan nga rod Naladingit ti Christmas ni Kwarog ita. Ay lakit di Jakman amo no apay anaira na apay mo't ita a Christmas nga agap-apad a kapitan ken maribanang. Karni tinuang ti kayat ko asidaan. Karne ti baka ti kayat ko. Kanya nga iti katanga kapag Christmasan tayo. Katagap-apa kayo manay. Di mo patpatsin ni antim. Siyak ti denggem Kwarog. Karni tinuang ti katangam. Di sigay. Da kayo lang timagan. Sige, tapno awan lugay. Igatangan kayo na dwa. Nasaysaya at pay. Ala, ingka gumatangan. Tano damot pag Christmasan tayo at talaw kada antay. Apay asaan ni antim ti agudong Kwaraw. Agap-apa damanan kini Uncle Kao. Na Christmasan agap-apad a paylaan. Diyak man mo kadakwata. Basit labanag, pagapaan da. Ay, da kami kinibadong kaw ay sauce. Very sweet kami lata. Imbag kayo, pay. Iso ano kayat mo ti umay maki-Christmas ije balay may? Umay kayo kin ni Marikwanang. Ay, kasi mat da Uncle kan antay no ibatik ida. Ay kastamot nga agap-apad Bareng mapagkapyak idan tapag sidag ida iti karni tinuang, kan karni ti baka. Day tatimapan mo gatangan ija ilay. Una na. Ay, kwa nga raw. Makilugan man nga raw di ta tricycle mo. Tamapanak matlaang ija ilay. Sige, aglugan kan taintan. Nakaluto ako ni ti sidag niyaw, antay. Angkal. Nakaparabawan di talamisaan. Agasasok payaw. Mangantayaw. Kasano ang makapanganak at madadadaal ti akin nga to apustiso. Sa po yakin nga to ti pagkinit ko. Ay, aman nga ro da. Da kamin kinianti ti mangibos dito'y sidain. Ay, uray siya Kwarog. Sa anak mo't ama kasi da iti inlutom. Apay ngay. Ay, agsakit mo't tandag ito ngipon ka. Ay, gagangay ti bumakal, tantay. Ay, amangan maminsan lang nga agkinitak iti karnay. Maikatan tuwing ngipon ka. Saklang arudan ati mangan. No apay nga ita Christmas nadadaal ti pustisok. Kinasayaat. Agkapiha kayaon tanay, Christmasan. Saan asyak ti pangibagaam iti dayta ni Uncle mo? Anggal, agkapiha kayong aminan kiniantay. Tapay ko mga kapya kami. Una, tauray saan kayo amakapangan. No awan ka apayaw, naragsak ti Christmas yaw. Unang paisaw. Nadlaw ko kadag ito na palabas nga aldaw. Anadag sentirik na. Kasanumot nga men, nalaing ka ang mga pakanyak. No ibaon ka, nagado a reklamo. No saan kayo pa'y lang agkapya? Inak maki-Christmas iti sa bali abalay. Apay nga, panawan na kami. Ay, duwata, Kwarog. Mapanta maki-Christmas iti sa bali abalay. Ay, didak panawan Jesus. Si kang aminin ti mangijaya iti peace offering mo, Anggal.
Anya ko mga tipis upering ko. Day tapay ti may sa ajak kayat kani uncle mo. Ah, Di na mo ti mga ayaw. Iso nga, umay ka, kwarog. Mapanta iti sa bali abalay, tay jay ta amaki Christmas. sige, Ah. panawan da ka nang kang. Di mo amo ti mga ayaw. Marito yan. Mabalin ka de, adito'y kamilangan balayo amaki Christmas kani kwarog. Ay, katun maray. Abay kit dinasaan. Ay, naragragsak kami dito'y. Ngam ijay balay ani inteng ti kadwame. Ay, numero unaw a kontrabida day jay. Wen, dito'y tayo latan. Kasimot ni pare nga inteng. Nuag may sa balayaw, maray. Ay, bye-bye pari badong. Tapno makapagpanunot ana imbag. Bay amon, badong. Tanaragragsak no adu tayo. Taumay dito'y balay damarikwa ng kenkwaraw. Simot ni Uncle Kaw, tataba daw. Wen nga raw. Nakatugaw. Kitit kitaan na latanday ta sirok ti paintray. Kaslasan anaragsak ita a Christmas. Kasano ang naragsak? Katagap apad ang arot kini antay. Ako man. Tamapan ko man kasarita. Parinteng. Apay paray. Nakaladladingit ka, Mike. Na yan. Sapay Christmas, paray. Kun nga rod. Kasano, pinanawan dakmat da banang kan kwarog. Pagsublem ni Banang, paray. Di naktopay pampansinan. Paray. Kastoy nga may taramidam. Astoy, dumngag ka. Tayara sa askaw. Anya pay. Dagtalaan? Katuwing, naglaka. Inyara saas mo pala. Hindi mo pala yung bagat awamot sa bali akadwata. Basta, ingkakit paray. Arkilaemon ni Kwaraw, ta itulod na kay jay ilay. Naragragsak no agkakadwa tayo laeng nga agkukumari ita nga ag Christmas. Day tamot ibagbagakin ni Maribanang, maray. Ay, ay, ninsamot kwarog jay ng paandar iti tricycle na. Ne, wangag paisaw. Inlugan namot ni Uncle na. Na, papanandanga ta. Adda siguro paki-Christmas handa. Anya ngay matiwish mo ita a Christmas, marikwana. Adda ayamot kasta. Adda alangan mo't nga awan. Amok no anya ti wish ni Marikwanang. Ibaga mga road, mare. Sapay ko tauma daw tila ko na dito'y tersena na. Day taya ti wish mo, marikwanang. Wrong. Ti wish ko ita Christmas. Kahit sapay ko mata, makaasawa ak matay. Ay, kunakun kay. Day tati adda dito'y panunot ka. Si kangay mat marituyang. Anya ngay mati wish mo. Kwa maray. May salang ti wish ko. Manipod ide nga aging gaita. Ti agbalin kumamot a kapitan ni Badungkaw dito'y kabildatan. Ay! Na, talaga asaan nabaliwan day ta wish mo mare. Ay, wala. Talaga asaan? Ay, si kangay mo Maribanang. Anyamot ngay ti wish mo. Kwa, ti wish ko, kukumare, kat agkapya kami kan ni Inteng. Agawid aksa. Sige, dito kayo pa'y, tagsarita kami kan ni Inteng. At di Christmas card. Ay na, gimatang kapailaan mo't iti Christmas card, Inteng. Ay, anya nga, iti insurat mo ditoy. Basa
To the one I love, Merry Christmas. I love you, Bana. From your love, Inte. Ay na, nagsamitan. Nagusaan ka agumurgura ka. Ay na. At may pagkirigalaw ka. Ay na, agyaman na ka, Inteng. Ay, Marituyang! Ada regalo ni Inteng kanyak. Ay, sika ngay. Ada regalo kan ni Badong Mau. Ay, kwa maray. Ay, mabitla ang tadamagag man no at regalo na kanya. Ay, Badong! Badong! Apay, Tuyang. Anya ngay mo ti regalong kanya. Nga main, at regalo ni Kapitan kini Maribana. At dapay Christmas card na ah. Ay, wow. Siya, di nakadiikan iti regalaw. Ay na, Tuyang. Balkutag pa'y aya, tuy napudno apanagayat kukin ka. Kasi regalok ita a Christmas. Ay, ayatin ka, Tuyang. Aginggat maudi nga angis ka. Ay, Merry Christmas, Tuyang. ay, nagsigan ni Badong ka. Baday, my love. Merry Christmas. Umdasan a regalo iti patpatag tayo iti biyag ti presensya ken napudno a panagayat ita a panawan ti Pasko ken barong atawan. Ala sige. Dinan tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas a padas ti kakaysuna. Dawanin nung labi na tayo anay. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon VJ Paglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Father Mark Batone. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Naragsak at aswa, kaya nagasat abaro at awan mo amin.